أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu dibedakeun ngaranna oge beda cara bacana ya. Idgham kan aya idgham diguna aya idgham bila guna. Mun idgham diguna make guna, mun idgham bila guna ya teu make guna. Itu dari tadi bi ba'dil liyaqulu kemudian diguna telah bi ba'dil liyaqulu salah sebab eta mah iku bila manallahu alaihim min bainina manallahu alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin alaysallahu bi'a'lama bisyakirin wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man 'amila minkum su'an bijahalah kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma
taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Bijahadatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaulai manallahu alaihim manallahu alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmata annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Wa kadzalika fatanna yang kita beri seperti coba kami atau sebagian manusia tidak sebagian ya syarifah bilwali kuring coba kajalma anu melalui ya bilwali kujalma anu ranah martabat walaunya bil fakir kuring coba kami balalenghar kujalma fakir ya kodam nama bisa kita iman kemarin kami ngelakkan ke sebagian manusia karena iman liakulu supaya ngomong kita jalan anu gegeden atau jalan anu balalenghar utama kiri nabar ingkar kabeh aha ulai manallahu alaihim min bainina aha ulai nahari iya jalma-jalma fakir teman dengan gerahan sallallahu ta'ala alaihim kaya jalma-jalma fakir bimbeda di antara kami pilih hidayah tikalan hidayah. Jadi dihilangkan jalma-jalma fakir, jalma lemah asup Islam teh. Teu nyoba kana
jalan kamu benghang kamu baru pakan nyoba sehingga para pihaknya terbalik lenghar baru pakan ternyata kita ahadullah iman Allah alaihi baik kayak nu kieu nu kieu anu diberi Allah berubah hidayah karena ditadi ku yang tahu daya cek kebalengan laukana mahum alaihi hudan masa baku ilaihi terus diwala Gusti Allah Ta'ala alaysa Allahu bi'adaba bisyakir alaysa nah tusalahu Allah Ta'ala tapi alam anu liga bisyakir kajama-jama anu salukunan ka Gusti Allah sehingga Allah memberi hidayah kepada jama-jama kita syukuran Allah apa kajeluan mana anu bersyukur mana anu menjaga mana hidayah mana anu kan gitunya di iya nanti zaman kaget Nabi teh pertama arah masuk Islam kayak gitu lemah tina segi pakat lemah tina segi ekonomi kan jadi cobaan mereka manusia AKB nah jadi ia mungkin hidayah dan lari punya rumah tetap dalam rumah yang termenangkan berarti Gusti Allah malah mungkin itu wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah wa idza ja'aka di mana-mana datang kajian kasih Muhammad sahalladziina jalan-jalan yu'minuuna alladziina bi ayatina kalau pira-pira ayat kami fakul maka beda kekewajian kasih Muhammad dalam kaitan jalan-jalan aliman tiap salamun alaika salamatan ta'alaikum tetap kalian kami kata masti sahal buku pangeran alajan kami ala nafsihi kadirina kadat dari pangeran ar-rahmata kana rahmat kana kanya innahu saestuna kalakuan sana ketika teman ada sing sahaja lemana ta'amila anu beramal isiman minggu disegansi di sebagai adanya kami suat karena goreng di jalan tingkat teapal itu sudah tergoreng thumma geus kitu geus apal tabat tobat isiman pribadi sabada ngamal goreng wa aslah jeung langsung si jalma kana amalna fa innahu ghafurur rahim maka saestuna Gusti Allah ghafurun dan anu seueur hampurana lahu kaeta ya rahimun tu anu maha asli pagawean pagrak kerja nyaho pagawean goreng sunat teh goreng ayeuna nyaho tobat ditinggalkeun terus dibeberes amalna tobatan maka Allah maha kurang wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin wa kadzalika kama bayyana madzikir yang itu seperti bertelakan kami lalu Gusti Allah pada dalam perkara menceritakan tadi nufassilu bertelakan di kami al ayati kana pira-pira ayat Quran supaya nembak mana anu hak mana anu batal sehingga ngamal teh nu hak lumpur bener lumpur kualitas tadi jadi supaya pertela jelas lawan sabil mujrimina jalana atau ikul mujrimin jalan anu dalalaka kabeh sehingga dijauhan itu jelaskan Quran mana jalan hak
dijelaskan supaya dipigawe, jalan goreng dijelaskan supaya ditinggal.